Keblai pi barok syak ketup kubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesengi kilong. Ujor kinong nyak taksi gejing penkelai kelik kawan jongki. Dap lai puis nem ke Ribhoi District in Raki Habarok South di Kiblong. Lepen hak perdana e ke Lempung Inter-School Badminton. Bat pelim ke Combine ISL bat ke I-League ya ke MLP dalai lashi ha ke semi-final. Badminton in pau syaki kubor bakam benya. Kesenjuk kinong nyak taksi ke sor Shillong, bat kap sor menta ha ke artarik ujeliu, kilalet ban kendo ke Deputy Commissioner ke East Castles ke kong RM Kurba, ban penpawi ke jing habaya deb ke jing penbet thamai ke yat ke yeng jeng ki local taxi, ban kamai ke ji lingba ke ot bat even number naduk ke santarik ujeliu ha kini kenong ba, ha kilinti kamai kasyeri haduk mot pran. Hadin balami nak kamera terekam ke DC, General Secretary kini ke Kenhun, ubak pensuk Yuroy, ulai tua baka DC kamla bandai namar kini kerai ke deka hukum jong ke High Court, bat kelapha ru iki ban persyang da kini ke buit bathama shitayo, bat enpet tu lada kaya rap ne ban penjelia ya kelik kawan jong ki kali bat jong ki pak hakite gitan jong ke sor Shillong. Ông bangin kamay ni kamay, tingin haplum bang ka CC ke jongi, sian nginum no, pada nak CC tingin sa ay karay. Mentangin siyang sudah ke CC, di wadon kan bermove, berhabia sudah yang besar berburung, hirap niya. Andrei mentati katong kawan kaya order na kay besar, hirap berburung, kay besar. Ito na kali. Adin boleh kerana BDC, ni dipercaya kan dia, kalau dia marai semua nela di depan untuk order kau beli mo. Kali kerja senjuk besar jur. Dan bang kerana BDC yang ni tu, tinggi perpau kita kerja percaya kan. Andrei dah kali DC orang ba nyuma asyik berkira kan. Mana kini ke order karena High Court. Di kaya kebahadin kaya kebangin keren kalau ba di sidang itu ini ada trail pokok ini sitio. Ini ada trail ada sitio. Apa ini trail tu? Lah aja mud ini ba lada pidon kan dulu kajung efisien bakta kumangin dapat pamu kakta ke live jud kajung ini. Di ngir ngin sim kata kata. In say disebut in say kisaki satar kajung ini. Naban isya bakta bakta ke live jud kajung ini. Ba ingin peniru ba hatu tang teks makari siya da IOT even di kali sini kan pendunay kamlok nili si tak dan kamu banwing saya wigi jai kali di ko mitati ke bangun suara kan pau hai di sini ba kajing blok kajing teng kali ne po ya kan khnai la ba kan kan kamdi tang ki lo patak si kali no patak kali simet kita pe aki parking ada kirum kini parking ko mitati yang tarung la pau ni ndring kali di sini kan kamdi tangkas first step ke begini. Karena sekali step ke begini atau mungkin mana itu. Yang mungkin tengah pergi taksi minsim ni kan berapa? Nama tak blok minsim ni kiwi kita kali ini. Berangkap kemalong kali di first step begini. Di film harga kerja susu macam ni mana iPod event kini kakak semua pelan. Nomor di kinongit nawan ni nampak keleng sor kasor di lihat sebab pan baca kena. Nomor tahapo sor selong macam tak arti dia. Nomor pan kena. Di ladang ini open dengan tu kakak. Sak ingin saraya. Nak kalian kajungi ke mentas ni hadian ba ilada penyekran ba ke DC kebolong hukum ke Chairman jong Regional Transport Authority habide ba segi permi order kajungi menen kesni manfaat wa event ye kali benya cepo kendaila pa cepo makran te nak kalian kajungi ni yang makam ngim suya hab lamar ba ka kendaila ba ka makran hi kade kepliangja jong baru kinongnya kali makum juru jong upat ba kabri nyotrap hakaba kidawan hasulong kidan kami kini ki aturi kejaka te kumju ngiru ki taksi kejaka berkamai kedai hakine kejaka namar ba lingba kajing bam sudinyo ke sarkar ban sna lani ban thaubun ye kita ki new township no lani kita ki jaka tiba kayo ke hat kandon no te habakut hi keleng sodong niawan berkamai be hangne hapo soslong kata kolong nang ni na soslong pada kejaka kedai be nak naila bat na makran. Te hadian ma ngila persno yang kata nak liang DC kalau ngamla su ba kan revoke lah ni ngamla su ba kan withdraw ya kan ni kan notification ke balapan mi menem kasmi. Te kiong bakaong na bakade ko order nak liang High Court. Henry kat ba ni wan ta pa chapo High Court. Nilai keren ha dengan ki real sajan ki jungi ki ba dan senda bak ni ba katum ko order na High Court takram ong ban ai wat even ya ki local taxi te kapau sai ba nakaliang ke DC hi nani nakaliang state government kimut ban soft target ya ni ki try ba kinong nya kali hang ni hapo soslong
lada kalong kumne nakaliang kejungi hi nginum ali no panong bagle soft target tak kumne tak kumtai but habi de bakani ila request na ya takut megle high court beran burom bahkan simkia namar bakakta ya ka kamai ka kaji jongi ki pa kumba ngila siu hok ya la jong khajna kat kum ka fundamental right ka bangila siu ni don hok hiru bangin kamai bakta te ni IT be chakaput beran burom bahkan bisari ni dekam hagno kubenta namar ya mentahi kumbangila ai ya ka jing ujor ka jongi siapa ka megle high court kan nakalian ka megle high court hidu ni kerman skam bahkan sa aya ka justice magmata ka jongi kumbangila siu hok ni khajna ni pratli ki khajna sak sarkar jalan ngiwan katul ngiwan po SP beteng su ai copy mo DC office ni ai copy but hapo SP office ni ai copy habi dei beteng ki hok ni ai ta sa ta megle high court no Kamu ka high court ka ong baka klem ta ban ai odd even ya kita si. Nakaliang ka high court hi kalong baka dan kinang 5 PL habi dei baka nika jing block plat lenti. Kong ba thawlat kumno ban manra ya ka jing kelut habi dei baka nika jing block surong. Tang katai. No. Karban nakaliang ka DC beda kong ba tha ka high court ban ai odd even yang ini. Jing local taxi. Habi dei ban rung segini arli ki jaka. Kata kamu ba Kata kan kalong ba nakaliang ka government ka play game teh kalian soft target lada kalong imat kan penyak or ibin sa kaba khajna ba kan tax bet man kumbaga de tax kumbaga le ngila experience kan ni men hakti por covid kanu pa ba junjar try kali kanu junjar bar kataru nakaliang government ka kan jima pat ya tax ngir mentang ina mailak so ya kan ni kumangin ya kamai nginya kamai be malak si nadu sinengkong nginya ya kamai ba ngim septi yang inu nginya ya kamai be sinengkong but hangjo kapor padaru kolong ba nakaliang kejungi ni kentujur ya kami kalian high court beran burom ba kan ay ka justice yangi kumbangi ngila ay ya ka hok kejungi sak sarkar tak bangisiu be ki pratli ki jaj khajna kumbangi habangi bo ya kalau taksi ni di benyo ya ka hok habire ba kani ka jing dan arli kan hon nakano bentaru aktif hi hangi po megria kadi nani po India kadi demokrasi country kono wala ila hiban sna bang inum ma hiru bangin kran iya habide bakata no but kajing kantho ne kajing bam kantho ya kata ngingin mak man kran ya kata mo ka bangi yang skambe ro nong rem ha ka ba ngi abe kajing sakri ki jungi ya ka upat ba tribe nong ya kali ude banyo mo ngimpak ban play da kuwe pak bantah Kinongilam karibhoy dorbar kilapintip pagajang rakhi kajing dap life waste nem karibhoy district mentau snem kanlong hakasan tarik ujeliu kabadeiru kasngi rakhi kasngi penne mariang namar kasaw tarik kabadei kasngi belaju rakhi kahap kasngi ublei bat minta kakinti kajing rakhi kanlong habaro south liki block jang karibhoy ki bakentup ikabhoy rembong block ko sning block ko ling block bat kajirang block kanang bikipat ba baro kinyo pan shimentalang hakate kasngi kumta na kaliang karibhoy dorbar ka khot bat wer ya baro ki pat ba nong shong shnong jong karibhoy bakin mi renti akate kasngi ban shimenta gajing rakhe gajing dap life waste nem jong karibhoy district bat hakate gajuk kasngi en sa don ru gajing trelang bat ka bor district katanat forest kum shimenta ban rakhi ru ya ka world environment day berkai kubulai piki media persons na Karibhoy district berawan haganeka no kaisngi pania long kum shibenta jinge trelang ha ka Karibhoy bar ka don AA pan pha ai kani ka perta ka sula seki khun jong ka them Karibhoy ni don hang neru ki official jong ka Karibhoy bar
Idon Joint Secretary Syakadiang Junga, Presiden, Advisor, Vice President Jung Kiribu Hodabar, Priang Subhai Piru, Syakanika Janmit. Kaneka senam kaba nilai syong perkat borok si senam, kai kebangin ai syaki kun jongka Ribhoi, hak Ribhoi Foundation dia. Nomor hadu usnam arajar al-Quar. Ikun jongka Ribhoi barok kawai kimyo kibapli bani sakhi kata Ribhoi Foundation dia. Nomor lasu station bejaka hak district headquarter nongpo. Ke Western Ribhoi, ke Eastern Ribhoi, kimya don bertalang, tinggi don kijing sungkya, ban penher yang ni ke kubur. Ya kata ka Ribhoi district BI jungi syaki ladala syaki rempeying ke bedon hak Ribhoi barok kowe. Jadi kani kepala pelong bange ai kani ke berta ke sulah. Ya ki kon samla ki long kemi ki long pa ki nongelam dak ke kelet ya ka political wing ke bakidon dak baklet ya ke kenhun balang ke bakidon dak bakiklet ya ke jingyadon kti jungki bat kanu kenhun bat ngikot lang iki nomor baka sau terik ke bangiyo ya ke Ribhoi Foundation dia ka ngata ke snuble la ya rai lang bat ke district administration ban le ya ka ban celebrate ya ke santarik ka badairu ke world environment day ya bakin mau ya kene ngipen ken mau ru syaki kun jong Ribhoi syaki rangba syaki nongyalam bagi kun samla kente bersenrang jong dong Ribhoi dak bangimla ban kelet yiki rangba kibla trei ratba ru banwanra yaki Ribhoi district kumni kumbakalong kane ka kentup na do ga district demand committee ya kabala kle dai ba jadi rumbai kum chairman ba rang kan sai makdo kum secretary ku tugapor kibala trei tenge tinggal ingo yo belai badai hagi jinglong chief minister jeng ba Didi Lepang ngiyo ya ke kabu baga sau tarik ujun Syihajar kendai spa kendai puar ngilayo ya ke distrik ke Bapura dia ba jadi remba imdon shu ndrengi ai ke jing belai ke pekerpang apa ke jingalam jung i ke komiti irang don bok bai ba rangken sai makdo idang ya don bat ngi bat kribo do bar haduk meta bat ngakermen bahaka santarik rung ngedang UI ke dur khmat jungi bat yigi mati matjat ke baila dep tre bat ke ba in sedang tre na nisma tingi ai kubleru ya ke orang ba iba arbi sadap ri don lang haka demand committee tu kapor mentai long presiden jongka Ribhoi dobar bat kejing kublei ko bakam kerpang lada klem une ubai syong hak suki bat kabor ngam tharai ngin la ne amban perulong yang tak cingkwa jungi kum kadong Ribhoi tingi ai kublei ko kerpang e Dr. Didi Lepang bah jinglong chief minister jong u yo ye ni kabu ban besu ye ni jumut seperkat bangin wanra ek tak sarkar hajan jong pai pa ngin wanra ek roi kapar ka kham state haga dong Ribhoi dak bangi yo laga jong ka district administration ekani kala pendap ya ke mensim kala penhun ya ke jingkwa khamtam kum gi leader ki bi khon ban yo igani ke district gitu kapor bat ngam artin ban ong bawat imahe Didi Lepang idon gi jing sohon bat gi jing kemen bai layo ban le AA ya ke Ribhoi ha kapor ke bi long chief minister da ka ba grand kum ka Ribhoi district ke Bapura hakane ke sngi tang bakane ni kerben bakane gede tang ke jing sedang warajar arpulai de tang ke jing sedang ha pangilarai babaro southly kisin RD block apo Ribhoi district kin celebrate hala ke jong ka block nginom confine no ya ka celebration jengi tang district headquarter inle ag bohernbong sin RD block kawai program kawai umsning sin RD kawai umling bat kawai pathar khama te layo ika notification ro na kaliang jong DC ubala instruct ikini video bakin organize ikini program bat ngi kerben ba ke program ke santarik kalong ke job bat ngi ai kublei ro ya district administration apo ka jingalam jong DC kumju ro ya forest department ke balai trelang bandia don bentalang haka santarik banle kalong dual program
way nagumtaka tree plantation kum ka wall environment day para kujuk kapor ban commemorate ya ka Ribhoy District Foundation Day. Dan namar kata-kata dakani keperta ya khot ya wer ya baro kinong susnong jong kadong Ribhoy lada kila lada kila por. Ya baro kinong yalam lagalong jong ki NGO, lagalong jong political party, lagalong jong ki palang ikot ya wereki ya ki educational institution ro ibahap hala ki jong ki blog bagian ya be kin ya platform ban poi syagiri program kaban sedang nadu khatway bejemen step ter hadop mendakut ki program ki bubun ki bangin sependap klem de nyau khmat klem de jer keteng ya no enoru kane gede ki jingkhot kabala salon sar ya gitu ki badon ke mensim ban nyau ya lede bakane gede ke sngi ke bakarpang na tajongah ngade ban lek nomor kata sloba de ke mensim ke bakeluj wan ban yasno ketilang aga santarik hala ki jong ki blok hakaba nginyo ro ya ki jingkren lagalong na Ribhodabar lagalong na district administration lagalong na forest department kaban long ro ndei tangkaban ai jung toy kaban sa kaban pensa jingken mau yangi kumki khun jong kadong Ribhoy kane kadeka jing perbana kaban idon ban ai nakaliang jong ka office jong ka Ribhoy Dorbar. Deputy Commissioner ke West Khas Hills District Ubak Garrett LNS Dykes minta kesengi ulayok ban penhak perdana ke Lempung 14th Inter-School Badminton Tournament bala peniat ke West Khas Hills District Badminton Association. Hakani ke Lempung uni usnem kila dan haduk kat light ligi school na kathan Yongston ki balawan banisya minta da kabele akairu aki team event singles but doubles halaki jong ki kerdan. Kanongstoin Public School kalayok ban khore ka nam la do haka team event hakaliang ki kenthai da ka bapelim no ek St Xavier Secondary School kat bah hakaliang ki shenrang pat ek nam la do layok ban khor da ka Anderson High Secondary School da ka bapelim no ek St Xavier Secondary School. Nervous Rendo. Kejingili akai semi-final ka baar jang ka Limpung kenjat ball bala peniat dek Little Star Academy ka belong ha ka shi tarik ujeleu arjar arpulai kejingnya kun bandrung sya ka final ka lolong ha pedeng ka combine ISL bat ka I League team persya ya ka MLP hapok madan nile akai dom maulum pendeng umyong mairang. Kejingili akai ha pedeng kini ke artli ki kenhun ka long ka itenat bah ban pej harungkat kejingwan pensyet pencingan dek spangut ki pai-pak na kini kethan. Haka ke last step jang kejingili akai baru artli ki kenhun ke le akai bah Henry Umsham Ladon bayok ban penki ya kejar. Dektat haka ke lamit jang kejingili akai bau player jang ka combine ISL bat ka I League team usamla prangki buam ulayok ban penki ya kejar ke beningkong bat ya ka baaru. Nakaliang urang yele akai ke MLP ulayok ban penpai shikol. Ka combine ISL bat ka I League team kalayok lat ban kentha laha sa ka kol ka balai lingbau samla Samuel Elkinshi. Kinong ile akai ke MLP kila jem ki knap bat kila pendem nyuk mat ton dalai la kawai. Ba. Hai. Ba. Ba.
Có làm chưa? Bat daki tu ki khubon ngila poisha kabakut tak hadu bing desem yang keblei shibon.